Ja, nič, kaj ne rečem. Gremo v München. A ja, no preden grem, moram če posneti celo štalo na Pop TV. Ja, drugač me bojo tožili, ker imam podpisano pogodbo. Hvala, mami. A veš, kaj sem pa skoraj pozabila? Avstrijsko vinjeto. Moram me nalepati, tako da let's do it. Bom lagala, nimam pojma, kako se vinjete nalepiti. Po mojem sem nalepila eno vinjeto v Lifeu. Pin off. Ja, cappuccino ist gut. Mit der Karte, bitte. Ja. Nein. V glavnem, hello folk, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Ne, mogla bi začeti drugač. Še enkrat. Akcija. Hallihallo meine Leute, willkommen back zu meinem Video. Mein Name ist Lucia und wir sind in Österreich, aber wir gehen nach München. Excuse me, who is she? Lihkar sem v Avstriji, ker se pelem proti Münchnu. Danes imam za vas en tak road trip vlog. Gremo obiskat moja prijateljica v Akabo, ki pride s službenim letom oziroma dela let v München. In vem, kaj boste zdaj mogoče rekli, Lucia, zakaj bi šla tok delč samo za 24 ur? Ker dobesedno grem danes popoldne gor in jutri popoldne nazaj, pač. What's the point? Point je v tem, da trenutno nimam nobenih takih skrbi, imam nekako prilagodljivo službo, nimam otrok, da bi mogla za njih skrbeti. In sem se rekla, zakaj pa ne, stari, kaj enkrat obletiš cel svet, ti je tako München tok blizu, oziroma so ti vsa ta mesta po Evropi tok blizu, ker veš, koliko je ostalo delč in koliko se moraš potruditi, da priješ do drugih strani sveta. In v Akabo nisem videla že 4 mesece in res mi je pač dobra prijateljica, tako da jo grem z veseljem obiskati in preživeti eno noč oziroma en dan z njo. Ej, dej da vam sam še pokažem, kaj bom prinesla v Akabi, ker pač prazniki so pred vrati in zakaj ne bi nekaj podarila. Samo da najdem, veš, 2 stvari bom nesla. Slovenska granola z okusom, gibanica pa potica, pač to sem kupila v čas za kavo in se mi zdi eno tako super darilo za vse tiste pač, ne vem, imate prijatelja iz tujine in bi radi pač jim dali nekaj tako slovenskega. Druga stvar, ki pa ji nesem, je pa cela škatla domačih piškotov iz gostilne Detelca, pač to je v mojem kraju Detelca. In ful fora, da se je to moj Janez, oziroma moj oči spomnil, ker on je vedno meni v Dubaju prinesel pač eno takole škatlo ali pa 2 piškotov. Tisti, ki me spremljate že nekaj časa, ste to zih videli na mojih storijih. In on meni včeraj kliče: Ej, Tomala, boš ti v Akababi... Ker ne zna reči v Akaba, ne sploh ne ve, kako je ime, v glavnem ve, ampak ne zapomne se nikoli. A boš ti v Akababi nesla ene piškote? Jaz tako, Janez, dobra idejca, tako da mi je zrihtel cel paket domačih piškotov, po mojem bo imela tole za cel mesec. V glavnem, moja kavica je tukaj, sicer je z avtomata, tale vajter je mene parkiral in zdaj mi je full bad, ker gleda noter in se bom delala, kada ni moje kamere. Ni tam odprt, gospod, zakledanje, ker sem šla tudi jaz tja pogledat. Zdaj je dojel, da ni, aha, še malo je pogledati skozi okno in zdaj bo šel rekord. Ali pač, na drugo stran bo šel. Če še pogleda. Ne, zdaj gre, sem hodila kamero obrniti proti njemu, ampak zdaj bo šel tle mejem, tako da boste videli. Pazi zdaj. What a surprise, letalo ima zamudo oziroma sem počakirala prihode in so pristali in pa mi jih v Akabo poslala na WhatsApp sporočilo, da imajo neki eno težavo in da imajo mečkan zamude, tako da so še na letališču in zdaj jaz tukaj čakam že pol ure, ampak ni panike, ker odgovarjam na moje maile in delam ene par stvari za službo, tako da it's not that bad, dokler me ne vržejo ven iz hotela, je v redu. What the fuck? It's so good. Cheers.
Okay, I'm gonna take this one then. Thank you so much for taking me in your room. Thank you for calling. Bro, what the Moja mami mi skozi drži za ta vok, če ga nisem prinesla domov, because I bought it and she brought it for me. Oh my god, thank you. And then the Tupperware. Yeah. Okay, we ain't gonna talk about that. Thank you. That's my mom's investments. Candle number 1. Look, it's all rolled up in my clothes too. Like I didn't want it to break. Candle number 2. Te so za mojega očija, boste verjeli ali ne, ampak moj oče obožuje sveče. Pač te od Bath & Body Works. Wow, let's see it. It smells good. It smells amazing. Bro, look at this. Yes, it is. Oh my god, I forgot about this. Jaz sem to pozabila v Dubaju in to je moj najljubša džezva, ki je iz Slovenije, made in Slovenije in moja mama mi jo kupila. Thank you. Ker je bilo že bolj pozno, sva si večerjo prvo šli v hotelu. Pol sva imela pa še probleme s klimo. Wakaba is figuring out the AC. It's not going so well. Dude, if you wake up freezing, blame me. Who else am I gonna blame? Is there anybody else in this room? Thank you. Thank you. There's your answer. I really hope there's no one else in this room. Bro, if you're out here, come out now. Good night. Good night. The next day. Cold. I am. A little bit. Drugače je 8 stopinj zunaj, tako da ni mraz, ampak njej je mraz, ker Dubai is f***ing hot. The other side. I'm so wet. Ne bom rekla, da ni težko reči adijo kolegici, ampak nekako se tako počutim, pač ful sem vesela, da sem jo videla, to življenje je zdaj za mano in iskreno nisem nič fovš, da mora zdajle jeti počivati, ker ima nočen let nazaj v Dubaj in bo prišla v Dubaj ob 7 zjutraj, pač what the fuck, in bomo še cele 2 dni zjebana, ker itak nič ne spiš. V glavnem, pač tako res, ne vem, I don't know Wakaba if you're watching this, but if you are, you're the purest soul and you're so amazing and I'm so glad you can be my friend and you are my friend and yeah, that's all I'm gonna say. Čaka me 4-urna vožnja, piše 4 ure pa pol, tako da not bad. Sam da pridem dole ven iz Münchna pa bo super, ker bo itak sam avtocesta, čez gore. Sam da sem enkrat čez Karavanke, pol sem že doma. Pol sem že skoraj